خفتكم فوهب لي حكما. Ya, coba sama-sama ada 3 nak. 2, 3. فَفَرَقْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا. Ya, Abel sekali. Coba nak angkat. Tarik nafas. 2, 3. لما خفتكم فوهب لي حكما. Ya, coba baca berempat nak. Akila berlima terus ya. Sama Zakira, coba 2, 3. وَفَرَقْتُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي حُكْمًا. Ya, tadi yang belum baca Syafi ya. Coba Syafi sama Fabian, Fatian. Berdua. 2, 3, angkat. لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. Ya, coba sama-sama yang putra semuanya. 2, 3. ما خفتكم فوهب لي ربي حكما. Ya, sama-sama sekali lagi, kemudian kita lanjut dah. 2, 3. فَفَرَقْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا. Ya, coba lanjut satu lagi. Zahwina dulu ya. Cina Allah angkat, nadanya sama juga ah. Fawahaba li. Nafas. Fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Ujungnya ya. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Coba sama-sama sekali. 2, 3. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Ya, Rafa, sini angkat dah. Sama nadanya. 2, 3.
potensi suara nasional loh, Rafa. Tapi berajin lah. Coba sekali lagi. Angkat. Ya, Zawil. Bersama apa? Angkat. 2, 3. Ya, ujung lah. Nyantuk rumah perbaiki kan, Zawil wah. Latih je rumah. Ya, persiapkan wah. Ci 2 ngerafa juga. Bersama suara. Coba 2, 3. Ya, nyo Syafi dengan Fatian. Coba bek kalah dengan awaknya, berkuat cin. 2 lah baca tu. 2, 3, angkat.